Makiria ma aikari 200 kaunti ya Kilifi riu nimamukirite uteithio kuuma kuri andu a wendi mwega. Ikundi cia githirikari hamwe na anyiti itemi riu nimateithiriirie aikari hari kumahe utungata wa ugima wa mwiri utari na marehi, undu uria uteithiriirie aikari na njira nene. Farida umwe wa aria makoretwo na mawathe nĩoigĩte atĩ ũndũ ũcio wa kũheana ũrigitani nĩ ũnyihĩtie ruo kũrĩ aikari. Oho nĩongereire na kuga kĩama kĩa gĩbũrũri kĩa Basic Needs Organization kĩrehete arigitani a mũrimũ wa meciria kũheana ũrigitani makĩrutithania wĩra na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Kilifi. Changamoto nyingi huwa ni haya madawa ya kufitika, lakini wakati shirika la Basic lilipokuja ilitufadhili na madawa ya kifafa, pressure na ni kifafa na pressure. Tunawaomba shirika la Basic Needs, kama mnaleta madawa ya wale wengine vifafa na wale ambao wako na afya ya kiakili pia mtuletee pia mafuta ya albino. Mwena-ini wake Samageni Sharo uria ni murugamiriri wa andu aria makoretwo na mawathe mwena ucio niaugite ati utungata wa ugima wa mwiri ni gutithiriria hanene hari kunina ruo ruria aikari mwena ucio makoretwo makigerera. Lakini kazi yetu tunazunguka depending na kulingana na vile tunapata wafadhili wa kufikia wateja wetu karibu na kwenda nyanjani. Kama hapa leo tuko Mpirani, tumekuja kwa hizo services za kuwahudumia wenye wanashindwa kufika kule hospitali, tukisaidiwa na serikali wakiwa wako pamoja na shirika ya Basic Needs. Nake Beatrice Jeru uria ni ndagitari wa kurigita meciria niaugite ati ni magutwarithia na mbere utungata kuri aikari othe acio mwena ucio wa Kilifi. We are trying to set up an outreach in the most central place where most people can access. So for this area, we're basically targeting the entire catchment area around Mpirani. So even someone outside of Mpirani is welcome to come for the services. The whole point is just to reduce the distance that they had to travel to the health center, which is a bit far from here. Hadwini ha Muthingi TV, Getwa Kingori, Wagatudu.